turabiriria na nyarari ici iria ironania ona cio ni cikuruthia. Onao arume matinatigwo na thutha. Tukiingira kiharo turacemania na timu ithatu. Timu ya Ohwo, timu ya maofitha a njira ya Machakos na timu ya maofitha a FKF o timu ikimatho hotani. Ngucanio ya mbere Ohwo maracemania na aria mamarangagira na maraigana na hinya thutha wa gubungana bao 4-4. Ino ari yo ngucanio iria irari ya bata makiria no gutire urainukirie mwitio wa hotani. Ohwo maracokire kiharo guthaka na timu ya FKF na marahotwo na bao 2-1. Ngucanio ya mwisho irari gatagati ka maofitha a njira na FKF na FKF marahotana na bao 3-1. Muthi uyu wa gukenia oho uhariririo o riri Ohwo matakoretwo magicirerwo ni endu ao ni undu wa mututhuko wa murimu wa COVID-19. No muthenya ta uyu ni urari wa bata kumahe mwihoko muturire-ini makiuga ni makenete ni kuririkanwo. Wenye wako na talents pia wangependa kuona kama wanaweza achieve talents zao, na wakati tutatoka hapa wao ndo wanatuangalia juu sana sisi. Naona kama leo nimekuja bila viatu. Nashukuru Mungu nimeshaahidiwa viatu narudi nazo. Mathako ta maya maria mateithagia Ohwo na arangeri gukorwo magikarania hamwe na thayo riria mari njera. Ohwo makaheo mweko wa kuonania ati onao ni mari iheo iria ingionjorithio. We can be able to make sure that there's a good working environment for both the members of staff and the inmates. We don't want situation whereby there's hostility between the two parties. So we want to make sure that there's a good working environment between the inmates and the staff. Kiama kia FKF gikiuga ni iguthii na mbere kunyitanira na Ohwo mathako-ini. Tutaifanya kitu ambayo kama itakuwa pia kubwa zaidi. Tuone kama pia tunaweza alika wakubwa wetu wa federation pia wafike na wakubwa pia wa prison. At least tuone tunaweza inua hii talent pia iko hapa. Kuna talent kubwa sana tumeona hapa. Thutha wa muthenya wa gikeno, Ohwo marobirirwo iheo kiundorita ari na indo ciothe runeirio undu uria uronekire kwarahura ngoro ciao na matinahota kuhitha gikeno kiao. Mwingi wa Machakos onaguo ni urekinyitie kiharo kwirorera hambatano cia Ohwo na Ohani na mwisho o mundu arainuka mukenu. Ngithifuatira Inooro TV, njitagwo John Kata Wanjohi.